тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Лахш ташриф оварданд. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи Лахш роҳбарият ва сокинони ноҳия бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва самимияти беандоза нисбат ба пешвои миллат истиқбол гирифтанд. пеши халқ эй пешво чун раҳнамо хуш омадед. бар диёри дӯстӣ нуру сафо хуш омадед. гул кунад аз мақдамат ҳар ҷо ки мемонӣ қадам. доҳии аҳли аҷам чун деҳхудо хуш омадед. монанди гули гандум сурх аст рӯи мардум. хушбахти ин замонем бо пешвои миллат. мо фахр менамоем аз кору заҳмати хиш. озодалахшиёнем бо пешвои миллат. шукри сипоси худро ин гуна мекунем арз. мо чун дилу чуҷонем бо пешвои миллат. фарҳанги сулҳи тоҷик дарси ҷаҳониён шуд. дар аср достонем бо пешвои миллат. мо насли ориёнем бо пешвои миллат. аз қавми ковиёнем бо пешвои миллат. бадхоҳи миллати мо ҷо дар ватан наёбад. бар марз посбонем бо пешвои миллат. пир аст ақли моён нерӯи мо ҷавон аст. мо ҳам пиру ҷавонем бо пешвои миллат. эй пешвои миллат эй қаҳрамони миллат эй ваҳдатсарои миллат эй ифтихори миллат дар ин ҷо нахуст ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сокинони деҳоти ноҳияи Лахш ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва гиёҳҳои шифобахши ин минтақаи баландкӯҳи Тоҷикистонро муаррифӣ карданд. президенти мамлакат вориди хаймаи сокинони ҷамоати деҳоти муқсӯ шуда ба як ҷуфти ҷавон ки нав оила барпо кардаанд дар рӯзгорашон камёбӣ ва саодати зиндагиро таманно намуданд. зимни боздид аз намоишгоҳ ба сарвари
сарвари давлат иттилоъ доданд, ки соли равон дар ноҳия дар майдони 6235 гектар киштии зироатҳои гуногун ба роҳ монда шуд ва деҳқонони соҳибтаҷриба бо истифода аз шароиту иқлими мусоид ҳосили фаровон ҷамъоварӣ карданд. кишоварзони ноҳия ба пешвои миллат мужда расониданд, ки соли равон ҳосили интизорӣ аз кишти картошка ҳудуди 100 000 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ноҳияи баландкӯҳи Тоҷикистон, ки шуғли асосии кишоварзонаш истеҳсоли картошка, чорводорӣ ва боғпарварӣ мебошад, яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дар амал татбиқ мегардад. дастурхони густурдаи пурнозу неъмати имрӯзаи сокинони ноҳияи Лахш далели ин гуфтаҳост. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар ноҳия ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. аз ҷумла ҳунари гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, бофандагӣ, сабадбофӣ, табақтарошӣ, заргарӣ, оҳангарӣ, чӯбтарошӣ ва қолинбофии дастӣ ривоҷу равнақ ёфт. зимни шиносоӣ бо дастовардҳои сокинони ноҳияи Лахш сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки роҳандозии маҳфилҳои ҳунаромӯзӣ дар шароити хона ва таъсиси корхонаҳои хурд барои ҳунармандон манфиатовар буда, бо ин восита даҳҳо ҷойи нави корӣ барои занону духтарон муҳайё мегардад. иттилоъ дода шуд, ки давоми 5 соли охир бо ҳидояти бевоситаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия қолинбофии дастӣ аз нав эҳё гардид ва ҷиҳати рушди ин ҳунари аҷдодӣ, аз ҷумла омӯзонидани он ба занону духтарони хонашин дар марказ ва деҳоти он чандин коргоҳҳои хурд сохта ба истифода дода шуданд. ба гуфти ҳунармандон, амалӣ гардидани иқдоми мазкур боис ба он гардид, ки теъдоди зиёди бонувони бешуғл бо аз худ кардани ҳунари қолинбофӣ зиндагии худро беҳтар намоянд. امروز تمام ساکنان، تمام مردم ناحیه دوردست لخش که از قدیم الایام دو ملت با هم برادر و دوست، یعنی تاجیکان و قرغیزان عمر به سر میبرند، شادی و خرسندی، شادی و نشاط دارند. خرسندی خرد و کلان، زنان و مردان بیکنار است. با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش نیز هنرهای مردمی از قبیل قالینبافی دستی که از پشم چروا تیار کرده می شود تشکیل کرده شده است. اینچنین زنان و دختران به عنوان ما هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی، قراقدوزی، چکندوزی تیار می نمایند. اینچنین دختران ما لباسهای ملی چکن، لباسهای ملی را دخترانه را تیار می نمایند که در برتن هم زیب دارد و هم
خوشرو می باشند. همچنین در این نمایشگاه کدبانوهای هنرمند جماعت شهرک و دهات ناحیه لخش محصول دست خود را به معرض گذاشتند. تاجیکستان در بالا پرتفشو بالا برداری پرچم ما هستیم خورترکان وعده داده بر شما خانه ما خوب و علا شما باشه دایی ما راهبری کشوری ما نیز هستیم با شما. سپس بازدید اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از ناحیه لخش با افتتاح راه مرکزی ناحیه که به تازگی نوسازی شده است ادامه یافت. محترم پیشوای ملت قدم مبارک شما را به ناحیه دوستی و برادری دو خلقی از قدیم مولایان با هم دوستی تاجیکان و قرغیزان خیر مقدم میگوییم. ما جوانان ناحیه لخش فخر از آن داریم که شما به نیروی سازنده و پیش برنده جوانان اطمینانی زیاد دارید. ما جوانان کوشش می نماییم که با این باوری شما دائما سزاوار باشیم. محترم پیشوای ملت شما در تشریف قبلیتان به ناحیه ما منفرش نمودن راه مرکزی شهرک وحدت ناحیه را دستور داده بودید و امروز ما شاهد افتتاح این راه هستیم. سپس بازدیدی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از ناحیه لخش با افتتاح راه مرکزی ناحیه که به تازگی نوسازی شده است ادامه یافت. ضمن شناسایی به سرور دولت امامعلی رحمان اطلاع دادند که مسافه این راه بیش از 3 کیلومتر را در بر گرفته آن در مهلت کوتاه از حساب مبلغ‌های بودجتی با خرج 3 میلیون سومانی از نوسازی کرده شده است. فرمایشگری اساسی برای تجدید و برقرارسازی راه مذکور دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده کارهای ساختمانی را راهسازان جمعیت دارای مسئولیتش محدود سلاسه به انجام رسانیدند. در مراسمی به استفاده دادن راه ماشینگرد مرکزی پیشوای ملت امامعلی رحمان به صفت کارها بهای بلند داده جهتی از نوسازی راههای باقی مانده حدود ناحیه لخش که امروز به تعمیر نیاز دارند به مسئولان ساختارهای دخلدار دستور سپارش‌ها دادند. لازم به یادآوری است که این قطعه راه از این پیش حالت ناگوار داشت و رفت و آمد همه گونه واسطه‌های نقلیات طریق آن به مشکل صورت می‌گرفت. اکنون با اسفالت پوش گردیدن راه مذکور که با هدایت سرور دولت امامعلی رحمان عملی شد ساکنان ناحیه لخش اظهار خوشنودی نموده انجام کارهای آبادانی و سازندگی از جمله تعمیر راه و پل‌ها را راهی رسیدن به زندگی از این هم خوبتر ارزیابی نمودند. همچنین در روزهای تجلیل از 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 2.5 کیلومتر راه ماشینگرد شروع از گردش دهه قلعه زنکان تا درآمدگاه مرکزی ناحیه بعد از نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفت.
таъкид гардид ки дар зарфи 5 соли охир аз ҳисоби буҷети ноҳия роҳи байни деҳаи майдонтерак то маркази ноҳия ба масофаи 3 километр асфалтпӯш ва ҳамчунин роҳи мошингарди байни деҳаи янгишаҳр то маркази ноҳия ба масофаи зиёда аз 2 километр таъмиру барқарор ва мунфарш карда шуд. дар маҷмӯъ давоми солҳои 2010-2015 беш аз 15 километр роҳҳои ҳудуди ноҳияи лахш мавриди таҷдиду азнавсозӣ қарор гирифта як пули мошингузар низ пурра таъмир карда шудааст. дар идомаи сафар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавию инфиродии ҷамоати деҳоти ҷиргатоли ноҳияи лахш ташриф оварда бо рафти ҷамъоварии картошка ва намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ шинос шуданд. зимни шиносоӣ бо намоиши маҳсулоти кишоварзӣ сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон бо хоҷагидорон суҳбат намуда онҳоро барои фаъолияти босамар ва истифодаи самараноки замин ҳидоят намуданд. дар ин ҷо ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки соли равон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия майдони умумии картошка 2380 гектарро ташкил дода ҳосилнокии он ба 350-360 центнер мерасад. ва гуфти хоҷагидорон имсол нисбат ба соли гузашта майдони кишти картошка 200 гектар зиёд буда истеҳсоли он ба 100 000 тонна расонида мешавад. тавре зикр гардид шароит ва иқлими ноҳияи лахш барои рушди картошкапарварӣ мусоид буда ноҳия имконият дорад бозорҳои дохилиро бо ин навъи маҳсулот таъмин намояд. имсол аслан хоҷагидорон навъҳои серҳосили картошка ба монанди Тоҷикистон, Сурхоб, Рашт ва Шукрона ки маҳсули кори олимони Академияи илмҳои кишоварзии мамлакат аст, кишт карданд. зимни суҳбат бо деҳқонон зикр гардид ки имсол 1500 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ, 8 хоҷагии коллективӣ ва 3 хоҷагии кишоварзии давлатӣ дар майдони 6235 гектар зироатҳои гуногунро кишт карда ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намуданд. ҳамзамон дар соли равон деҳқонони ноҳияи лахш тибқи дурнамо дар майдони 54 гектар бохори нави мевадиҳанда бунёд карданд ки ин иқдом дар таҳкими иқтидори содиротии кишвар заминагузор хоҳад буд. дар маҷмӯъ майдони боғот дар ноҳия 2062 гектарро ташкил медиҳад ки деҳқонон аз ҳосили фаровони имсолаи себу нок ва дигар намуди мева изҳори қаноатмандӣ менамоянд. дар ноҳияи лахш соҳаи чорводорӣ низ бевосита бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон давоми 10 солаи охир рушд кард. дар намоишгоҳи мазкур хоҷагидорон зотҳои беҳтарини чорвои калону майда аз ҷумла қутос ки саршумори он ба 800 сар расидааст ба маъраз гузоштанд. имрӯз дар ноҳия 2417 сар чорвои калон ва 17807 сар моли майда мавҷуд аст. сипас дар шафати намоишгоҳ бо иштироки сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон кишоварзони ҷамоати деҳоти ҷиргатоли ноҳияи лахш ба ҷамъоварии картошка оғоз намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар заминаи хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавию инфиродии ҷамоати деҳоти ҷиргатол 320 хоҷагии хурди оилавӣ ташкил гардида нафарони зиёд соҳиби ҷойи кории доимӣ шуда маоши баланд мегиранд. дар ин хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосилнокии картошка имсол хеле зиёд буда кишоварзон азм доранд ки ҳам худ истифода намоянд ва ҳам сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакатро бо картошка таъмин намоянд. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот ва интихоби тухмии серҳосил ба кишоварзону масъулини ноҳияи лахш дастуру ҳидоятҳо надоданд. дар маркази ноҳияи лахш бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавии як бинои дуошёнаи истиқоматӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. چوتوس چهره خندان امروز تاجیکستان ما فخر با تو داریم پیگیری آلسامون خوابی شبت پراندی خدمت به خلق کردی پای برد هر انسان بس به نظیر مردی رانت حلال بادا ای پیشوای ملت بزندم که سروری تو ملت ندید الا ای قهرمانی ملت زور و توانی ملت گردی در شپیوند جانت به جان ملت ای پیشوای ملت هستی بقای ملت ای قهرمانی ملت جانی به جان ملت. محترم پیشوای ملت، امروز ما جوانان شکرانه از آن داریم که
صاحبی دولتی صاحب استقلالیم و حفظ و دفاع آن بر دوش ما فرزندان وطن گذاشته شده است. ما حمایه مرزبوم تاجیکستان عزیز را قرض فرزندی خود دانسته محافظت وطن محبوبمان را از قهرمان‌های داستان‌های اساطیری و واقعی از رستم داستان، تامیریز، تیمور ملیک، واسع و دیگران آموخته ایم. زیرا از حمایه خاک مقدس وطن والاتر چیزی برایمان نیست. سعدی بزرگوار می‌فرماید گرز عشق وطن حرف میزنی سرباز شو. به این خاطر من تصمیم گرفتم در آینده سربازی به وطن مادر صادق شده قرض فرزندی خود را سربلندانه ادا نموده آسودگی و امنیتی آن را تأمین می نمایم. مادری جانی ما تاجیکستانی ماست، مهری پاکش مدام در دل و جانی ماست. خاکی پاکی وطن بوسه کن هم وطن افتخار و شرف بخت و ارمانی ماست. خاکی پاکی وطن بوسه کن هم وطن افتخار و شرف بخت و ارمانی ماست. ما وطن پروریم حامی کشوریم بر توی ملتم سر فرود آوریم. ما وطن پروریم حامی کشوریم بر توی ملتم سر فرود آوریم. ملک زیبای خود استوار میکنیم در دفاع وطن جان نثار میکنیم. زیر پرچم خویش رهسپار میشویم ما به نامش مدام دلفگار میکنیم. زیر پرچم خویش رهسپار میشویم ما به نامش مدام دلفگار میکنیم. ما وطن پروریم حامی کشوریم بر توی ملتم سر فرود آوریم. ما وطن پروریم حامی کشوریم بر توی ملتم سر فرود آوریم. بر توی ملتم سر فرود آوریم. بر توی ملتم سر فرود آوریم. дар маркази ноҳияи лағш бо иштироки асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанавӣ як бинои дошшонаи истиқоматӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои мазкур аз 12 манзили 1-2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат буда барои афсарони қушунҳои сарҳадӣ пешбинӣ гардидааст ва аз тӯҳфаи навбатии пешвои миллат нисбати низомиён дониста мешавад. ما خدمتیان خشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با غمخواری سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان افتخار میکنیم. برای خدمتیان حربی که شرایط مهیا کرده است خانه استقامتی با تمام تجهیزات جواباً به غمخواری جناب عالی پیشوای ملت وعده میدیم که ما نمیمونیم خط سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان رو ناخلف رخنه نموده و کشور ما وارد بگردد. جناب عالی شخصا کلید را به ما سپاریدند. ما خوشبخت از آن هستیم که صاحب خانه شدیم. фармоишгари иншоот дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ ва маблағгузор агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. корҳои лоиҳакаширо бошад ҷамъияти саҳмии кушодаи шаҳрофар ва пудратчигиро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди равшани хизматрасон бардошт доштанд. масоҳати умумии бино 10064 метри квадрати мебошад. аз соли 2004 то ин ҷониб дар сайри қушуни сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон кор ва фаъолият карда истодаам. ман шукрона аз истиқлол мекунем сулҳ ваъда мекунем чунки дар чанд сари соли мо интизори хонаи истиқоматӣ будем. шукрона асосгори сулҳ ваъдат пешвои миллат мо соҳиби хонаи истиқоматӣ шуда барои ватан барои ҳукумат халқи миллат содиқона хизмат мекунем. ҳамаи қадришиносо аз мо як чиз талаб карда мешавад ки хизмат ба ватан ба халқи миллат ва асосгузори сулҳ ваъдат президенти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
бунёди иншоот моҳи сентябри соли 2014 оғоз гардида бо саъю талошҳои масъулин инак пурра ва бо сифати баланд ба итмом расонида шуд. маблағи лоиҳавии иншоот 3 млн 950 000 сомониро ташкил медиҳад. сарвари давлат дар ин ҷо калиди ҳуҷраҳоро шахсан ба соҳибони хуштоле супориданд ва ба сифати корҳои сохтмонию шароити фароҳамшуда дар манзилҳои истиқоматӣ бевосита шинос гардиданд. чуноне аён шуд, манзилҳои истиқоматӣ бо тамоми шароитҳои лозима аз қабили ҷиҳози зарурии рӯзгордорӣ таъмин буда, дар онҳо барои бошандагон имконияти муосири зиндагӣ фароҳам карда шудааст. дар навбати худ нафарони соҳиби манзил гардида барои дастгириҳои пайвастааш баробари давлат арзи сипосу миннатдорӣ намуда изҳор доштанд, ки ин гуна қадршиносӣ онҳоро дар иҷрои масъулияту вазифаҳои бардоштдоштаашон дучанд ҳавасманду масъулиятшинос хоҳад кард. باباجانی من دلی جانی من تا یگانه گفتم سرخانه گفتم کشوری تاجیکان امام علی رحمان سول روکد جاودان زبادا تو خرمون سلامات باش پیشوای میلت راهنمای میلت افتخار میلت نامدار میلت اشای عادل ما ба хотири таъмини фароғати фарзандони бошандагон дар як гӯшаи майдони ҷойгиршавии бино ки кабудизору сабзпӯш гардонида шудааст, майдонча барои бозӣ ташкил гардидааст. пешвои миллат аснои шиносоӣ бо шароити бино ба сифати корҳои анҷомшуда баҳои баланд доданд ва аз бошандагон даъват намуданд, ки бо ҳалли мушкилоти иҷтимоияшон хизмат ба халқу ватанро аз пештара дида хубтар ба роҳ монанд. дар ноҳияи лахш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолону сокинони ноҳия мулоқоту суҳбати самимию созанда доир намуда фаъолияти меҳнаткашонро давоми 25 соли соҳибистиқлолӣ натиҷагирӣ карданд. дар ноҳияи лахш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолону сокинони ноҳия мулоқоту суҳбати самимию созанда доир намуда фаъолияти меҳнаткашонро давоми 25 соли соҳибистиқлолӣ натиҷагирӣ карданд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон ба мардуми меҳнатқарини лахш барои дастгирии сиёсати давлату ҳукумати мамлакат ва заҳмати содиқонаашон арзи сипос карда ба ҳамаи онҳо саодату сарбаландӣ орзу намуданд. таъкид гардид, ки дар зарфи 25 сол дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар барои рушди ноҳияи лахш ва ҳалли масъалаҳои соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, кишоварзӣ, сохтмону роҳҳо ва дастгирии буҷети маҳаллӣ беш аз 600 миллион сомонӣ равона карда шудааст. тавассути 10 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо маблағи 370 миллион сомонӣ 450 иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла 40 пул, 21 бинои нави таълимӣ, 22 муассисаи тандурустӣ ва дигар иншооти хизматрасонӣ бунёд гардид. биноҳои таълимӣ 76 мактаб аз таъмири асосӣ бароварда шуда ба 35 деҳаи дурдасти ноҳия хатти оби нӯшокӣ гузаронда шудааст. инчунин татбиқи 3 лоиҳаи дигар ба маблағи қариб 300 миллион сомонӣ идома дорад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр намуданд, ки барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия барои солҳои 2013-2017 амалӣ шуда истодааст, ки дар асоси он 121 лоиҳа бо маблағи умумии 312 миллион сомонӣ татбиқ карда мешавад. ҳукумати мамлакат барои рушду пешрафти минбаъдаи ноҳия дар 3 соли оянда аз ҳисоби буҷети давлатӣ беш аз 130 миллион сомонӣ пешбинӣ намудааст. бо дар назардошти он ки соҳаи чорводориву картошкапарварӣ, ғалладорӣ, боғдориву сабзавоткорӣ ва замбури асалпарварӣ аз ҷумлаи самтҳои асосӣ ва омили муҳими беҳдошти сатҳи зиндагии мардум мебошанд, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сокинони ноҳия барои истифодаи захираҳои фаровони об дар самти афзоиши ҳаҷми истеҳсоли картошка, зиёд кардани майдони боғҳо, рушди соҳаи замбури асалпарварӣ, афзун намудани саршумори чорво, хусусан рушди қутозпарварӣ ва муҳайё сохтани ҳазорҳо ҷойи корӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ноҳия дар майдони 6235 гектар киштии зироатҳои гуногун ба роҳ монда шуд ва деҳқонони соҳибтаҷриба бо истифода аз шароиту иқлими мусоид ҳосили фаровон ҷамъоварӣ карданд.
кишоварзони ноҳия ба пешвои миллат мужда расониданд ки соли равон ҳосили интизорӣ аз кишти картошка ҳудуди 100 000 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ноҳияи баландкӯҳи тоҷикистон ки шуғли асосии кишоварзонаш истеҳсоли картошка, чорводорӣ ва боғпарварӣ мебошад, яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дар амал татбиқ мегардад. дастурхони густурдаи пурнозу неъмати имрӯзаи сокинони ноҳияи лахш далели ин гуфтаҳост. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар ноҳия ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. аз ҷумла ҳунари гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, бофандагӣ, сабадбофӣ, табақтарошӣ, заргарӣ, оҳангарӣ, чӯбтарошӣ ва қолинбофии дастӣ ривоҷу равнақ ёфт. зимни шиносоӣ бо дастовардҳои сокинони ноҳияи лахш сарвари давлат эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки роҳандозии маҳфилҳои ҳунаромӯзӣ дар шароити хона ва таъсиси корхонаҳои хурд барои ҳунармандон манфиатовар буда, бо ин восита даҳҳо ҷойи нави корӣ барои занону духтарон муҳайё мегардад. иттилоъ дода шуд ки давоми 5 соли охир бо ҳидояти бевоситаи пешвои миллат эмомалӣ раҳмон дар ноҳия қолинбофии дастӣ аз нав эҳё гардид ва ҷиҳати рушди ин ҳунари аҷдодӣ аз ҷумла омӯзонидани он ба занону духтарони хонашин дар марказ ва деҳоти он чандин коргоҳҳои хурд сохта ба истифода дода шуданд. ба гуфти ҳунармандон амалӣ гардидани иқдоми мазкур боис ба он гардид ки теъдоди зиёди бонувони бешуғл бо аз худ кардани ҳунари қолинбофии зиндагии худро беҳтар намоянд. امروز تمام ساکنان، تمام مردم ناحیه دوردست لخش که از قدیم الایام دو ملت با هم برادر و دوست، یعنی تاجیکان و قرغیزان عمر به سر میبرند، شادی و خرسندی، شادی و نشاط دارند. خرسندی خرد و کلان، زنان و مردان بیکنار است. با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش نیز هنرهای مردمی از قبیل قالینبافی دستی که از پشم چروا تیار کرده می شود تشکیل کرده شده است. اینچنین زنان و دختران به عنوان ما هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی، قراقدوزی، چکندوزی تیار می نمایند. اینچنین دختران ما لباسهای ملی چکن، لباسهای ملی را دخترانه را تیار می نمایند که در برتن هم زب دارد و هم و منفرش کرده شد. در مجموع دومی سالهای 2010-2015 بیش از 15 کیلومتر راههای حدود ناحیه لخش مورد تجدید و از نفسازی قرار گرفته، یک پل ماشینگذار نیز پرره تعمیر کرده شده است.
дар идомаи сафар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавию инфиродии ҷамоати деҳоти ҷиргатоли ноҳияи лахш ташриф оварда бо рафти ҷамъоварии картошка ва намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ шинос шуданд. зимни шиносоӣ бо намоиши маҳсулоти кишоварзӣ сарвари давлат эмомалӣ раҳмон бо хоҷагидорон суҳбат намуда онҳоро барои фаъолияти босамар ва истифодаи самараноки замин ҳидоят намуданд. дар ин ҷо ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки соли равон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия майдони умумии картошка 2380 гектарро ташкил дода ҳосилнокии он ба 350-360 центнер мерасад ва гуфти хоҷагидорон имсол нисбат ба соли гузашта майдони кишти картошка 200 гектар зиёд буда истеҳсоли он ба 100 000 тонна расонида мешавад. тавре зикр гардид шароит ва иқлими ноҳияи лахш барои рушди картошкапарварӣ мусоид буда ноҳия имконият дорад бозорҳои дохилиро бо ин навъи маҳсулот таъмин намояд. имсол аслан хоҷагидорон навъҳои серҳосили картошка ба монанди тоҷикистон, сурхоб, рашт ва шукрона ки маҳсули кори олимони академияи илмҳои кишоварзии мамлакат аст кишт карданд. зимни суҳбат бо деҳқонон зикр гардид ки имсол 1500 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ, 8 хоҷагии коллективӣ ва 3 хоҷагии кишоварзии давлатӣ дар майдони 6235 гектар зироатҳои гуногунро кишт карда ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намуданд. ҳамзамон дар соли равон деҳқонони ноҳияи лахш тибқи дурнамо дар майдони 54 гектар боғҳои нави мевадиҳанда бунёд карданд ки ин иқдом дар таҳкими иқтидори содиротии кишвар заминагузор хоҳад буд. дар маҷмӯъ майдони боғот дар ноҳия 2062 гектарро ташкил медиҳад ки деҳқонон аз ҳосили фаровони имсолаи себу нок ва дигар намуди мева изҳори қаноатмандӣ менамоянд. дар ноҳияи лахш соҳаи чорводорӣ низ бевосита бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат эмомалӣ раҳмон давоми 10 солаи охир рушд кард. дар намоишгоҳи мазкур хоҷагидорон зотҳои беҳтарини чорвои калону майда аз ҷумла қутос ки саршумори он ба 800 сар расидааст ба маъраз гузоштанд. имрӯз дар ноҳия 2417 сар чорвои калон ва 17807 сар моли майда мавҷуд аст. сипас дар шафати намоишгоҳ бо иштироки сарвари давлат эмомалӣ раҳмон кишоварзони ҷамоати деҳоти ҷиргатоли ноҳияи лахш ба ҷамъоварии картошка оғоз намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар заминаи хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавию инфиродии ҷамоати деҳоти ҷиргатол 320 хоҷагии хурди оилавӣ ташкил гардида нафарони зиёд соҳиби ҷойи кории доимӣ шуда маоши баланд мегиранд. дар ин хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосилнокии картошка имсол хеле зиёд буда кишоварзон азм доранд ки ҳам худ истифода намоянд ва ҳам сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакатро бо картошка таъмин намоянд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот ва интихоби тухмии серҳосил ба кишоварзону масъулини ноҳияи лахш дастуру ҳидоятҳо надоданд. дар маркази ноҳияи лахш бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанавии як бинои дуошунаи истиқоматӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. چوتوس چهره خندان امروز تاجیکستان ما فخر با تو داریم پیگیری آلسامون خواب شبت پراندی خدمت به خلق کردی پای برد هر انسان بس به نظیر مردی رانت حلال بادا ای پیشوای ملت بزندم که سروری تو ملت ندید الا ای قهرمانی ملت زور و توانی ملت گردی در شپیوان جانت به جانی ملت ای پیشوای ملت هستی بقای ملت ای قهرمانی ملت جانی به جانی ملت. محترم پیشوای ملت، امروز ما جوانان شکرانه از آن داریم که صاحب دولتی صاحب استقلالیم و حفظ و دفاع آن بر دوش ما فرزندان وطن گذاشته شده است. ما حمایه مرزبوم تاجیکستانی عزیز را قرض فرزندی خود دانسته محافظت وطن محبوبمان را از قهرمان‌های داستان‌های اساطیری و واقعی از رستم داستان، تامیریز، تیمور ملیک، واسع و دیگران آموخته ایم، زیرا از حمایه خاک مقدس وطن والاتر چیزی برایمان نیست. سعدی بزرگوار می‌فرماید
گرز عشق وطن حرف میزنی سرباز شو. با این خاطر من تصمیم گرفتم در آینده سربازی به وطن مادر صادق شده قرض فرزندی خود را سربلندانه ادا نموده آسودگی و امنیتی آن را تأمین می نمایم. مادری جانی ما تاجیکستانی ماست، مهری پاکش مدام در دل و جانی ماست. خاکی پاکی وطن بوسه کن هم وطن افتخار و شرف بخت و ارمانی ماست. خاکی پاکی وطن بوسه کن هم وطن افتخار و شرف بخت و ارمانی ماست. ما وطن پروریم حامی کشوریم، بر توی ملتم سر فرود آوریم. ما وطن پروریم حامی کشوریم، بر توی ملتم سر فرود آوریم. ملک زیبای خود استوار میکنیم، در دفاع وطن جان نثار میکنیم. زیر پرچم خویش ره سپار میشویم، ما به نامش مدام دلفگار میکنیم. زیر پرچم خویش ره سپار میشویم، ما به نامش مدام دلفگار میکنیم. ما وطن پروریم حامی کشوریم، بر توی ملتم سر فرود آوریم. ما وطن پروریم حامی کشوریم، بر توی ملتم سر فرود آوریم. بر توی ملتم سر فرود آوریم. بر توی ملتم سر فرود آوریم. дар маркази ноҳияи лағш бо иштироки асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанави як бинои дошунаи истиқоматӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои мазкур аз 12 манзили 1-2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат буда барои афсарони қушунҳои сарҳадӣ пешбинӣ гардидааст ва аз тоҳфаи навбатии пешвои миллат нисбати низомиён дониста мешавад. мо хизматчиёни хушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ғамхории сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ифтихор мекунем. барои хизматчиёни ҳарбӣ ки шароити муҳайё кардааст, хонаи истиқоматӣ бо тамоми таҷҳизотҳо ҷавобан ба ғамхориҳои ҷаноби оли пешвои миллат ваъда медиҳем ки мо намемонем хати сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро нохалафе рахна намуда ба кишвари мо ворид бигардад. ҷаноби олӣ шахсан калидро ба мо супориданд. мо хушбахт аз он ҳастем ки соҳиби хона шудем. фармоишгари иншоот дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ ва маблағгузор агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. корҳои лоиҳакаширо бошад ҷамъияти саҳмии кушодаи Шаҳрофар ва пудратчигиро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди равшани хизматрасон бардошт доштанд. масоҳати умумии бино 10064 метри квадрати мебошад. аз соли 2004 то инҷониб дар сайри қушунои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон кор ва фаъолият карда истодаам. ман шукрона аз истиқлол мекунем, сулҳу ваҳдат мекунем, чунки дар чанд сари соли мо интизори хонаи истиқоматӣ будем. шукрона асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат мо соҳиби хонаи истиқоматӣ шуда барои ватан, барои ҳукумат, халқи миллат содиқона хизмат мекунем. ҳама ин қадршиносо аз мо як чиз талаб карда мешавад ки хизмат ба ватан, ба халқи миллат ва асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. бунёди иншоот моҳи сентябри соли 2014 оғоз гардида бо саъю талошҳои масъулин инак пурра ва бо сифати баланд ба итмом расонида шуд. маблағи лоиҳавии иншоот 3 миллиону 950 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. сарвари давлат дар ин ҷо калиди ҳуҷраҳоро шахсан ба соҳибони хуштоле супориданд ва ба сифати корҳои сохтмонию шароити фароҳамшуда дар манзилҳои истиқоматӣ бевосита шинос гардиданд. чуноне аён шуд, манзилҳои истиқоматӣ бо тамоми шароитҳои лозима аз қабили ҷиҳози зарурии рӯзгордорӣ Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Лағш ташриф оварданд. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи Лағш роҳбарият ва сокинони ноҳия бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва самимияти беандоза нисбат ба пешвои миллат истиқбол гирифтанд. пеши халқ эй пешво чун раҳнамо хуш омадед. бар диёри дӯстӣ нуру сафо хуш омадед. гул кунад аз мақдамат ҳар ҷо ки мемонӣ қадам. доҳии аҳли аҷам
چون ده خدا خوش آمدید. مانند گل گندم سرخ است روی مردم. خوشبختی این زمانیم با پیشوای ملت. ما فخر می نماییم از کار و زحمتی خویش. آزاد لخشیانیم با پیشوای ملت. شکر سپاسی خود را این گونه می کنیم عرض. ما چون دل و چوجانیم با پیشوای ملت. فرهنگی صلح تاجیک درس جهانیان شد. در عصر داستانیم با پیشوای ملت. ما نسل آریانیم با پیشوای ملت. از قوم کاویانیم با پیشوای ملت. بدخواهی ملتی ما جا در وطن نیابد. بر مرز پاسبانیم با پیشوای ملت. پیر است عقلی مایان، نیروی ما جوان است. ما هم پیر و جوانیم با پیشوای ملت. ای پیشوای ملت، ای قهرمان ملت، ای وحدت سرای ملت، ای افتخار ملت. در اینجا نخست به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان ساکنان دهات نوحیه لخش هنرهای مردمی محصولات تر و تازه کشاورزی و گیاهای شفابخش این منطقه بلندکوه تاجیکستان را معرفی کردند. президенти мамлакат вориди хаймаи сокинони ҷамоати деҳоти муқсу шуда ба як ҷуфти ҷавон ки нав оила барпо кардаанд дар рӯзгорашон комёбӣ ва саодати зиндагиро таманно намуданд. зимни боздид аз намоишгоҳ ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки соли равон дар ҳамчунин дар ин намоишгоҳ катбонуҳои ҳунарманди ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи лахш маҳсули дасти худро ба маъраз гузоштанд.
شد میماند دائم پرچم تاجیکستان در بالا پرتفی شد بالا برداری پرچم ما هستیم خورترکان وعده داده بر شما خانه ما خوب و علا شما باشه دائم راهبری کشوری ما نیز هستیم با شما سپس بازدید اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از ناحیه لخش با افتتاح راه مرکزی ناحیه که به تازگی نوسازی شده است ادامه یافت. محترم پیشوای ملت قدم مبارک شما را به ناحیه دوستی و برادری دو خلقی از قدیم مولایان با هم دوستی تاجیکان و قرغیزان خیر مقدم میگوییم. ما جوانان ناحیه لخش فخر از آن داریم که شما به نیروی سازنده و پیش برنده جوانان اطمینانی زیاد دارید. ما جوانان کوشش می نماییم که با این باوری شما دائما سزاوار باشیم. محترم پیشوای ملت شما در تشریف قبلیتان به ناحیه ما منفرش نمودن راه مرکزی شهرک وحدت ناحیه را دستور داده بودید و امروز ما شاهد افتتاح این راه هستیم. سپس بازدیدی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از ناحیه لخش با افتتاح راه مرکزی ناحیه که به تازگی نوسازی شده است ادامه یافت. ضمن شناسایی به سرور دولت امامعلی رحمان اطلاع دادند که مسافه این راه بیش از 3 کیلومتر را در بر گرفته آن در مهلت کوتاه از حساب مبلغ‌های بودجتی با خرج 3 میلیون سومانی از نوسازی کرده شده است. فرمایشگری اساسی برای تجدید و برقرارسازی راه مذکور دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده کارهای ساختمانی را راهسازان جمعیت دارای مسئولیتش محدود سلاسه به انجام رسانیدند. در مراسم به استفاده دادن راه ماشینگردی مرکزی پیشوای ملت امامعلی رحمان به صفت کارها بهای بلند داده جهتی از نوسازی راههای باقی مانده حدود ناحیه لخش که امروز به تعمیر نیاز دارند به مسئولان ساختارهای دخلدار دستور سپارش‌ها دادند. لازم به یادآوری است که این قطعه راه از این پیش حالت ناگوار داشت و رفت و آمد همه گونه واسطه‌های نقلیات طریق آن به مشکل صورت می‌گرفت. اکنون با اسفالت پوش گردیدن راه مذکور که با هدایت سرور دولت امامعلی رحمان عملی شد ساکنان ناحیه لخش اظهار خوشنودی نموده انجام کارهای آبادانی و سازندگی از جمله تعمیر راه و پل‌ها را راهی رسیدن به زندگی از این هم خوبتر ارزیابی نمودند. همچنین در روزهای تجلیل از 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 2.5 کیلومتر راه ماشینگرد شروع از گردش دهه قلعه زنکان تا درآمدگاه مرکزی ناحیه بعد از نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفت. تاکید گردید که در ظرف 5 سال اخیر از حساب بودجت ناحیه راهی بین دهه میدان تیرک تا مرکزی ناحیه به مسافه 3 کیلومتر اسفالت پوش و همچنین راهی ماشینگردی بین دهه ینگی شهر تا مرکزی ناحیه به مسافه زیاده از 2 کیلومتر تعمیر و برقرار